Pre samo 4 godine fabrika Ultra Pančevo je bila potpuno devastirana i bez perspektive, sa ozbiljnim dugovanjima i sa dugovanjima u odnosu na zaposlene. Nakon što smo pristupili analizi tržišta, analizi potreba Vojske Srbije, evo 4 godine nakon tog perioda možemo sa zadovoljstvom da kažemo da fabrika ne samo da isplaćuje plate svim zaposlenima, već da je sa 180 povećan broj zaposlenih na 330, da je fabrika izvezla određen broj letelica, danas proizvodi letelice i za Vojsku Srbije, a imali smo priliku da vidimo i najnoviji proizvod UTVE Pančevo, koji se u saradnji sa SDPR-om i sa Ministarstvom odbrane priprema da u sledećoj deceniji bude jedan od najvitalnijih proizvoda naše odbrambene industrije. Ono što je činjenica, to je da smo od, kao što sam rekao, jedne devastirane fabrike došli do situaciju da je ovo jedina fabrika u jugoistočnoj Evropi koja u potpunosti proizvodi letelice. Lasta, kao što znate, je već letelica koja je završena i u upotrebi i očekujemo da Kobac već početkom sledeće godine ima prve promotivne letove. Izuzetno mi je zadovoljstvo da kažem da danas srpska odbrambena industrija ima proizvode koji su jedinično najskuplji od svih proizvoda naše ukupne industrije, a avion Lasta do sada i Kobac u budućnosti će biti svakako najsloženiji tehnički proizvod naše ukupne industrije i očekujem da avion Kobac bude i najskuplji proizvod naše celokupne industrije jedinični. U ovome trenutku to je haubica 155 mm Nora, ali važno je reći da se vraćamo na svetska tržišta sa proizvodima koji su sada sofisticirana i koja zaista imaju ozbiljnu nadgradnju u odnosu na neko vreme koje je za nama. Želim da iskoristim priliku da čestitam apsolutno svim zaposlenima, čestitam rukovodstvu, SDPR-u i Vojno-tehničkom institutu što su u vremenu kada je mali broj ljudi verovao da ova fabrika može da stane na noge, upravo uložili veliku energiju i danas sa ponosom možemo da kažemo da ova fabrika ima perspektivu i verujem da će ta perspektiva biti dokazana vrlo brzo i očekujemo da se kupci vrlo brzo pojave i da nastavimo dalji izvoz naoružanja vojne opreme. Podsećam da je prošla godina, kao i 3 prethodne, bila rekordna. Oko $250 miliona smo izvezli naoružanje vojne opreme sa novim proizvodima kao što je ovaj Kobac koji je sada, da naglasim, turboprop motorom, veoma složeno borbeno sredstvo. Imaćemo i veće kapacitete i očekujem i veći izvoz.